start a second day, guys. Okay, let's go. Photo supermarket. See around the lunch. Ada karya. Karena apa ini yang apa? Buat di Exxon makan tega bila balau. Ada apa ini sih? Tu biasa kan? Sabar. Lokui. Lokui dah. Lokui anu kan? Balai anu kita. Balai anu kita. Tahu? Apa sih? Cahaya ke tani pun ni. මොනවද කියන්නේ අපේ බ්ලොග් එකේ? ඔයා පේන්න ගන්නවා. ඒ බේබ් බීලෙන් උඩට නේ. රිසයින් එක දුන්නද ඔයා? ඒ කියන්නේ අරබලයි. දුබයි ලයිෆ් එක කියලා. මේ ඉන්නේ තව එක්කෙනෙක් අපේ සෙට් එකේ. අයියා මේ ඉන්නේ මල්ලි. මල්ලිට ගන්නෙක් වගේ. මාත් එහෙම තමයි ඉන්නේ බත්. Hari Tushar apa ya? Bonja ya, bonja ya benar. Bonja, enak happy day ya. Taxi lo வந்திருக்காங்க guys. 500 dirham கட்டி. பையன் வேற level. காசுக்கார பையன். Oh, bus එක නැති වුණා? ෆ්ලයිට් එක නැති. ලංකාවට යන්න කියලා. ඕනේ බා. මේක නෑ. රන්චුන් එක උදේලා දීන්නේ නෑ. බලව ගන්න. නෑ අර දෙකේ දෙයක් ඒ ඕනේ නෑ. මම විතර යනවානේ. යාත්‍රා එකේ. බස් එකේ පැය ඉන්න වෙන්නේ. 5 kilometer po. ඒ කියන්නේ ඕමන් එයාපෝට් එකේ ඉඳලා ඉන්නේ. මම කියන්නේ එයාපෝට් එකේ මස්කට් එක. මස්කට් එක හරි ඒකට මම වට පෙන්නනවා. හරි හරි මම ගියේ බෑ පහයි. ඩාට මං ගියේ. මස්කට් තමයි. මස්කට් තමයි. මස්කට් කියන්නේ බෑ 12ක් කියන්නේ බෑ පහයි. ඒක කියනවා ඉතින් නවස් 2 නවස් 2 Bhai, fresh milk? No? Chai? Ramadan macam. We don't know. අද කියලා පෙන්නන්න ඇදුම් අර ඇදේ තිබ්බ ඇදුම්. ඒක මං කියනවා. ඒ වගේම තමයි. ඒ වගේම තමයි. වැරද්ද පිළිගන්නේ. ඔබ මගුලක් කරා මම දැම්ම මම යාත්‍රාට ඵලයන් බය යන ඔබ දාපු වාක්‍යත් එක. right hey get fresh. Hari ada aku tuh nih.
දෙමක් මට ඕනේ වටු දීලා යනට වැරද්ද පිළිගන්න මම අපේ අම්මාගේ මොකද කරන්නේ අර ටිකක් මම දැක්කම ඔකක් නැතිනවා guys gold අත්ේ කකුල් දීලා අතප්පි දාලා මම ඉතින් කරේ ඒක පිළිගන්න ඔබට වැරදුනා ඒක මම අත්ලකට දැම්මේ නැහැ දැම්මනම් එළියට එන්නේ නැහැ වැරයි තමයි මම කියන්නේ ඉතින් අනාගතේටත් ඒක වැරද්ද අදාගෙන මම කියන්නේ මෑනේජර් කියලා කරන දාලා කියලා මෑනේජර් තමයි මෙන්න මේක කොහෙන්ද දාලා කියලා ඉවරට වගේ බැන්දරන් මං එන්නේ නැහැ ඒක නෙමෙයි තිය හොදන්නට වන්න බෑනේ දැන් මම මේකෙන්ම ගන්න එක මට ලාභයි නේ මොනවද අපිට ගන්න ඕන මට බිත්තර සූදැන් නෑ ඉතින් බඩු නැති වෙනවා බඩු අපේ සුපර් මාකට් එකේ දැන් කාබට් එකෙන් ගන්න මේක දෙක තමයි මොනවද හදන්නේ ඔනේ තියෙනවා baik bimbing dia kan hari dah uyung guys இங்க எல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீ பேக்ல இருக்கும் guys நமக்கு வேண்டிய சாமானை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் என்ன வேணுமோ அதை நம்ம அது நம்ம மேක කැදෙක තුන දාන්න ඕනේ පාන් ගන්නවද බං? තුසාර පාන් ගන්නවද නැත්නම් උයනවද? බත් එක තියනවද? මොනවද ගන්නේ? හරි බත් එක තියෙන්නේ. නෑ මෙත් මොනවද ගන්නේ ඉතින් හදන්නේ? මොනවද ගන්නේ? දැන් කන්නේ මොනවද අපි ඉස්සරහ හදලා දැන් පොලිස් කන්නේ. පරිප්පු තියෙනවා බලන්න. ඒ පරිප්පු ටික ඉවර කරන්න. එන මේක ගන්නේ මම බිත්තරේ පපඩ මොනවද මේක ගන්න කියන්නේ? ආ ෂෙයාරින්ග්ද? ඔව්. මං ගා ආල් එක තියනවාද? හරි මං ගන්න බිත්තර ටික. බිත්තරේ පපඩ නුග. මම පපඩ. අපිට මීජේ තියෙනවා. ඇයි ඊට තිබ්බේ බං මං ගා තියෙනවා. තියෙනවා. එන බිත්තරේ. අර අර යෝගයි. පපඩ. මේ එක පීස්සයක් දිරම් 16යිද බං? හා? හා? ඌයි බය වෙලා ඉන්නේ.
ඔව් කම්පුට්ටියක් ගමු. මේ ජූස් එකක් බොනවා මතකද? මේ ජූස් එකක් ගමු. හා? හරි. විතර මේ එළියෙන් ගමු කඩෙන් ගමු මේ හරියන්නේ ගමු. මුරුංග කොළ තියෙනවා. මුරුංග කොළ. මුරුංග කොළ. නේ? අංකොඩු විතර එළියෙන් ගමු. ලුණු තියනවා බා. තියෙනවද පුතා? පුතා තියෙනවද? ලුණු තියනවා හැබැයි කරපිංච නැහැ. ඒ තුෂාර කරපිංච නැහැ. මුරුංග කොළ නේ? ඔව් දුවරේ? ඔව් මුරුංග නෙමෙයිද? මුරුංග නෙමෙයි. හා? මුරුංග නෙමෙයි. ඒක තමයි කවුද දිනවකට දෙන්නේ? සුදු පාට. ඒ බිත්තර ගන්නවනේ. තුෂාර. බිත්තර. පොල් කිරි තියෙනවා අපි ගා. මේක කීයද දන්නේ නැහනේ. ප්‍රයිස් එක. මේ දැනට මේ මොනවද ලාච්චි? ඔබ ගන්නේ අර මේ නෙමෙයි. දැන් උයන්න සංකෝල විතරයි ගොසරින් ගන්නේ. මේකයි මම කියන්නේ. ඔබ පොල් කිරි තියෙනවා. පොල් කිරි තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා ඈ. පොල් කිරි තියෙනවා. ඔබ ගත්තද මේක? ආල්ලක් ගත්තා. කරපිංච. වයිගත් කඩෙන් ගමු. ඔක වෙනම ගෙනා වෙනම ගාරේ. ඔබට දෙන්න. how much? price ඔක. ගාගෙන. brother price. How much this one? How much? 11 dirham. Oh, very expensive. No. Sorry. Ito na lang kunin mo pagka pangit din doon. At least may isa. नहीं एक पा नहीं एक दिराम डोलाई दे एक बैग पे या එකක් ගලි කිසි. हाँ එකක් ගලි. एलियन गन කියා උතරේ බඩ. මම ඕක දැනගත්තත් මොකද වරද? මු එකක් ගත්තා මුර මේකනේ මම එකයි දෙකක් තොලුද. ඕ ඒක ගණන් මේ රටේ. අනේ මොකද ඒවා? ඒ ඔබට गाइस നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം அந்த කරන්නේ කිව්ල හැප්පිලා මැරෙන්න එපා ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ ගන්නවා පොඩේ තියලා நாரான் இருக்கு தானே गाइस அது இங்க வந்து 8 பீஸ் வந்து 800 800 ரூபாய் गाइस මාඩි පෝචා போய் தமிழ் வழி கதா கரேன் தமிழ் வழி ஹாய் गाइस எனக்கு தெரியும் தமிழ் என்ன தெரியும் நல்ல தெரியும் தமிழ் நல்லா தெரியும் ஓகே இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு ஸ்ரிம் சாவல चावल ஸ்ரிம் டால் சாவல दाल මොනවද අම්මා දිනම් දාන්නද නෑ අතන දාලා තියෙනවා සිටි මැඩ් එකේ පුලාව් එක දිරම් පයි බීෆ් ලෑම් බිරියානි එක කීයටද ඔයලාට දෙන්න මොම්බි මාසෙට දෙනවා නොම්බි ඇරි ඇරි හයෙන් පස්සේ දෙනවා දෙනවා ඇති මාර රායි බම් බයිට් එකට එම සුපිරි අන්න අද දැන් ගිහිල්ලා බයි බෝතලේ අරන් ඉන්න ගමන් ඒකත් තරහ බරේ गाइस இவன் என்ன நடந்து போக சொல்றாங்க गाइस பாருக்கு கொஞ்சம் கூட இறக்கம் කොට බයින්නේකෝ கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி ගන්නේ පිටරයි கேட்டா சொல்றான் உனக்கு வெக்கேஷன் நீ போ உனக்கு வெக்கேஷன் தானே நட அப்படிங்கிறான் ඒ කංගුන් ඉන්නடா ආදුලත් උංග අල්ල අවුල පොන්න පුන්න මේක බල්ල ගන්න ඉතින් මං ගත්තට පස්සේ කියයි අරක කංගුන් මිටි දෙයක් ගන්නේ බයි දෙයක් ගන්නේ भैया 10 अंडा 10 अंडा 10 नहीं 10 mean 10 you have karpincha leaf
Curry leaves. Curry leaf, sorry. I live no have. Curry, no more? I live no have. Shit. ए भाई मैं एक लेता हुआ Guys, நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க guys இவன். इंग्लिश இல்லடா ஹிந்தி பேசுவாங்க. ஹிந்திக்காரன் ஹிந்தியில் அம்மா guys ஹிந்திக்காரனே தோக்கடிச்சிருவான் வாயாலே. இல்ல இல்ல நல்ல பையடா ஆனால் ரொம்ப நல்ல பையன். ரொம்ப நல்ல பையடா துபாய் வந்தப்ப எல்லாம் நான் பசியில் இருக்கும்போதெல்லாம் இவன் தான் எனக்கு நூடுல்ஸ் செஞ்சு தருவான். நாடா நான் நூடுல்ஸ்லாம் செஞ்சு கூப்பிடுவா. டிரோன் வரேன் கண்டக்கிறான். நோ ஓகே How much? This two also. மூணா குட்டி காலோ கடையில் Huh? 7. Give me. उम्र चाय का कौन इधर? Give me 1, 2, 7, 3 चाय. दिरो मत. हाँ. ए ओटा Ah, brother. You have bolt, hot. Bolt have? Bold no. No bolt? Okay. Give me one hot. Yeah. Give me 2. What order is it? Chai. What bono is it? और तावे का कौन है ना अरे इन कट्टी ड देखाई what order is it? थकल के ना गामु बोंड है इधर इधर आई तावे का बोंड है पास কত হয়েছে তোর কাছে? then how much total 7 3 250 भैया दो খবর নেই? भैया 2 पीस ओके बाय सी यू දැන් කරපිංජ ගන්න ඕනේ නේ गाइस இங்க துபாயில எல்லாம் சும்மா வெளிய இறங்குனாலே செலவு தான் गाइस උසාරක් කරපිංජ ගත්තද කරපිංජ මේක අරන් යන්න කරපිංජ නෑනේ අරකේ බල්ලෙන්න මේ මෙත வாடா வாடா ஒண்ணே அத இவட කරපිංජ නැතුව ඔව් गाइस හයිතාංගට ලයිෆ් එක ஆரம்பிச்சேனோட கறி லீஃப் தேடணும் ஆனால் கிடைக்கல இன்னைக்கு அது அது இல்லாமலே சமைக்க போகிறோம் गाइस அதுக்கு பதிலாக கங்குண்டு இருக்கு மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் එදා කස්ස අයිව්වනේ කංකුන් ටික නං කද්දෙත් එක්ක කනකොට කොහමද गाइस இதுதான் गाइस நாங்கள் வாழ்கிற பேலஸ் ஏ காட்டிருக்கா இல்லை ஆடுதானே ஃபுல் செக்யூரிட்டி தான் துபாயில் உள்ளுக்கு வந்தோடனே ஏசி லிஃப்ட் கொஞ்சம் உடஞ்சிருச்சு அதனால கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் இருக்குது எங்களுக்கு 3rd floor வரைக்கும் ஒரு மாதிரி வந்தாச்சு லோகோ गाइस இங்கே தான் गाइस நாங்கள் சமைப்போம்
நேற்று சமைச்ச சாப்பாடு இருக்குது, ஆனாலும் புதுசாக சமைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட பையனுங்க. ஸோ பங்குன் வாங்கியாச்சு, முட்டை இருக்குது, இறால் இருக்குது, அரிசி இருக்குது. கைஸ் துபாயெலாம் வந்தால் நம்ம வீடு மாதிரிலாம் இருக்கல அது கைஸ், இப்படி தான் பெட் பேஸ் தான். இந்த எனக்கு ஏசுறான், போலீஸில் பிடிப்பானா வீடியோ பண்ணுறான். දාගන්න ඕන කොයිලට පාර වීඩියෝ කරකට තියෙනවා. දැන් ලොග් එකක් හදනවා නම් අශේල්ලා වුණත් ගන්න ඕන ගවර්න්මන්ට් එකේ සාතිකයක්. එහෙම බෑ.